ucele izinto zakho ukhona. Hayi mhlambe ukusuka la uyoma spiritual. Ngoba kwelikamoya awushiftanga yini. Sometimes there's a shift kwelikamoya. Kodwa la emhlabeni sibe khona. Sibe kwi-position la kodwa kwelikamoya singabi kwi-position. Zithi izinto zethu mazisa zifike zishifte kwi-position kamoya ziye endaweni engeyona kanti inkinga iqale kwalahleka i-position. Khona abantu khona lo muntu awunawo phino khona sihamba naye njalo kodwa uphilo uyakhala ukuthi izinto azenzeki. Kanti kulahleka ku-spiritual. Kulahleka lapha kwi-position yaka-spiritual. Kwathi izinto seyidiliswa zadilisa le ndawo leyo. Yebo impela ucela khona la siyavuma. Uyacela uyabeka lokhu uyacela. Uyathandazela futhi ubeka izandla phezulu. Khona la siyambona mfundisi. Siyambona kodwa spiritual. Spiritual akekho la. Nkosi yami. Zithi izinto zakhe maseyiphoswa siyiswa la kufanele siye khona sithola ukuthi akekho. Lalela sifika ukuthi akekho ekhona. Umuntu uyakwazi ukuduka ekhona abazalwane alahleke ekhona. Umuntu uyakwazi ukuthi afunwe ekhona abazalwane. Umuntu uyakwazi ukufuna abe missing person ekhona. Abe missing person spiritual kodwa ekhona emhlabeni. Kosa athi-ke lona-ke uthi-ke kodwa if mase yiloko nje ngifuna ukusho kuhlale phansi ukuthi if mase ligcwele imvula eyithethe kwenye indawo abazalwane ithi imvula inetha bonke abantu abahle nababi. I can't inetha wonke umuntu omuhle nomubi imvula. Malingana nje manje mfundisi sonke siphume la wonke umuntu uyanetha. Angizwa abazalwane sengihlala phansi. Ngisho ngathi namhlanje sisethe sidiphu ngeChristmas. Lesi sidiphu nakusithole kwenye indawo. Siphuma sonke la siyagijima imvula. Kodwa sifula ama-umbrella. Sifulela nemvula. Because uma ifu seligcwele imvula nakanjani liyahluleka ukubamba. Lalela izinto zethu mase zihloliwe zabakhona bazalwane izulu liyahluleka ukuyibamba. Liyayidedela nakanjani. Kodwa ngenxa yethu bazalwane yokushifta kwi-position yakomoya izinto zethu sisibona sengathi zingafiki. Uthi-ke loya mzalwane uthi loya mzalwane mfundisi mase kufike indosi izomchazela lento ebe isimanga kuye 21 days uthandaza kwento encane ahlala kubizwa ukuthi umuntu abe serious. Uthi-ke lo umuntu wasezulwini yazi kunento eyisimanga yenzeka. Bazalwane sengiyahlala uthi ngibona ngesikhathi uthandaza oqala impendulo yakho yanethwa kuwe kodwa mama ufika into eyenzeka kwenza ukuthi yathi mayifika emkhathini yafika yabanjwa. So laba masithandaza sikhuluma ngomkhathi kuba sengathi siyahlanya kanti hayi ngoba siyazi ukuthi khona into la ebamba izinto zethu. Bathi mina